Što? To! Ne, ništa. Kao da nas nešto slijedi. Bože dragi, što su ovi vitezovi smotani, baš su jako smotani. Ko je učenik angažirao da traže princezu u ovoj šumi? Bolje da ne pitam. Sasvim novo sjećaj, ništa nije tu višak, naći ću noćina i vrijemena, novi svijet se nama otkriva. Barbie Matovilka, druga po kronološkom redu bajka koja je izašla iz Barbijinih filmova. Ne znam zašto, ali ova bajka mi je vrlo draga. Možda što koristi naziv koji nikako neki ljudi su navikli, a to je Matovilka. Ako se pitate zašto koristim to Matovilka, zato što to piše na kutiji i to se koristi samo u filmu. Inače, po Wikipediji kaže da može biti i Matovilka i Zlatna kosa, tako da nemojte pitati zašto govorim Matovilku. Sad sam rekla zašto. No dobro, o čemu se radi u Matovilki? Uglavnom, počitajmo priču. Dakle, ovo se inače priča dešava kroz, ne biste vjerovali, Barbina usta. Da, Barbie priča u priču Shelly, jer Shelly nema baš povjerenja u svoje slikarske vještine. Kao što je prošlog puta nemala vještine da dobro pleše balet. Baš slučajno, zar ne? Pravo, bar imaš zanimljive priče koje pita Shelly. Uglavnom, priča je sljedeća. Jedna djevojka sa dugom zlačanom kosom obožava slikati i uglavnom sanja da je slobodna, van dvorca se nalazi, ali problem, dvorac je okružen začaranim zidom. I to se nalazi njezina gazdarica, odnosno starateljica Mutimira, koja uglavnom želi nju sve najbolje na svijetu, no ipak želi da ona nešto uradi za nju i ne daje baš puno slobodnog vremena, niti da je izlaska puno. No onda, Matovilka pronalazi nekakav tajni put koji vodi u podrum, gdje nađe neku četku koja ima ovu poruku. Naša je ljubav za tebe vječna poput zvijezda na nebu. Svojoj kćeri Matovilki za prvi rođendan daruju mama i tata. Ovu poruku može zapamtiti, a i ne morate. Vratit ćemo se poslije početku. Jer tokom dana otkrije da se ispod podruma nalazi nekakav prolaz koji vodi u selo. I tamo je upoznala jednog mladića. No prije što se potpunosti poznala sa tim mladićom, mora se vratiti, jer Mutimira bi se mogla zabrinuti gdje je ona bila ili nešto je loše napraviti. No, ne biste vjerovali, Mutimira je saznala gdje je ona bila i onda posljedno veliko pitanje. Čujem da si nekoga upoznala. Ko je to bio? Ja mu ne znam ime. Lažeš! To je istina. Pitanje je jako glupo. Mutimiro, zašto te zanima ko je bio taj mladić? I onda ona baci kletvu na sobu gdje je Matovilka obitavala. Doslovno je pretvorila čitavu sobu u kulu i zatočila ju tu. U međuvremenu mladić kojeg je Matovilka upoznala je u stvari bio Kraljević i ne biste vjerovali, priprema se bal u proslavi Kraljevićeva rođendana. I Kraljević je uglavnom htio saznati koja je bila ta djevojka, pa je poslao 2 viteza da istraže to. Ali eto, nisu ništa našli osim spaljenih gača. I usput jedan vitez rekao Kraljeviću ovu pripovijest. Nemaju traga, vaše veličanstvo, ako je izašla onamo, zacijelo ju je... Nadam se da griješite. Ja se nisam da ti griješiš, pa mislim znam da ona živi sa zmajem, ali da bi zmaj pojeo, ja mislim da ne. No da vratimo se kod Matovilke. Matovilka je tokom noći sanjala nešto vrlo posebno i onda tokom noći se njezina četka koja je pronašla podrumu pretvori u kist. I ne biste vjerovali, isprobala je taj kist i dogodilo se nešto vrlo neobično. O Bože dragi! Kada je pokušala nastaviti nešto na zidu, ne biste vjerovali, pretvorila se u pravu sliku, što je ona sanjala, baš neobično. I pastajao pokušala je proći kroz tu sliku i ne biste vjerovali, našla se na mjestu gdje je snijela mladića i tamo se on nalazio i tamo kad bi trebao otkriti njegovo ime, dogodi se ovo. Nadao sam se da bi se mogla vratiti. Shvatio sam da ti ne znam čak ni ime. Matovilka. Matovilka. Ja sam... Molim te, nemoj mi reći. Zašto?
bolje je da ne znam. Ovo, zapamtite, ovo je vrlo važno za daljnji razvoj priče. Što se dalje događa, njih dvoje pokušavaju doznati kako je uopće nastao taj kist. No eto, nemaju baš puno odgovora, osim da imaju dva kraljevstva koja su u velikoj zavadi. Ovo zapamtite, ovo je jako ključno. Mutimira se počela vraćati. Matovilka je saznala da mora se brzo vratiti prije nego što Mutimira uopće dođe. Alpo je dobila posljednicu za bal. Baš krasno. Uspjela se vratiti prije nego što je Mutimira uopće saznala da je ona ikako izašla i ne biste vjerovali. Tokom čitave noći Matovilka se spremala za bal. No onda se pojavi Mutimira i sve to njoj uništi. Uništio je kosu, doslovno odreže joj kosu i uništio je njezin kis koji je davao te čarobne moći. I baci kletvu na čitavu kulu. Pazite, koju kletvu? Zidine, zidine od kamena tvrdog, zauvijek zatočite zatočenicu srca lažljivog. Posljedice riječi sada izgovorene nikada neće moći biti poništene. Wow, to je baš super kletva za neko ko govori istinu. Bravo Mutimira, sama si sebe sjebala. Na balu kraljević uglavnom traži Matovilku. Nije uopće nikako mogu pronaći i nađe neku plavušu koja je potišta na Matovilku. I onda pate šta se dogodi. On ju ganja da ju uglavnom pronašao i onda nađe koga? Mutimiru! Uspije pobjeći od Mutimire, no onda na balu upada drugo kraljevstvo koje želi napasti to kraljevstvo i se održao bal. Pazite zbog čega su se oni uopće svadili, ta dva kraljevstva. Oteo si moju kćer! Ne, 1000 sam puta to ponovio, nisam je oteo! Opa čoveče, dečki, zase i uvijek morate svađati oko nekih tamo cura. Hajde dobro, nek nam države propadaju, a vi se svađate oko cura. I pazite ko je kriv za to. Pa Mutimira, ko će drugi? Wow, onda kreće mana borba. U međuvremenu Matovilka je shvatila da se može izvući iz ove tu tamnice, jer kletva koja je bacila Mutimira ne djeluje na nju. I krenula je na bal da zaustavi Mutimiru. I tamo se pojavila na vrijeme prije nego što je Mutimira uopće krenula napraviti nešto ovom dvojici kraljeva. I onda šta, zarobila je u kulu gdje je uglavnom poterila onu sliku koju je nacrtala prije nego što je kis uopće bio uništen. A budući da na drugoj strani nema portreta za van, znači, eto žalje Mutimira, samo si sebe zarobila u toj kuli. Bravo Mutimira, bravo. I ništa, lijepo se sve završilo, kraljevići Matovilka su se vjenčali i svi su živjeli sretno do kraja života. No dobro, to je uglavnom to što se tiče ovoga filma i moje sad neko mišljenje slijedi. Mislim, meni se ovako nešto vrlo sviđa. Kombinacija donekle Pepeljuge i Matovilke baš dobro paše. I mislim, opet Barbie sa tim glasom od Jasne Pajić-Picukarić. I naravno Mirela Brekalo kao Mutimira. Ma ti ćeš bolje kombinacije, čovječe. Mislim, Wagnerice, koja si ti kraljica bila u sinkronizacijama? Da bog da se pojavi neko koji je jednako dobar kao ti i Ottokar Levaj. Vas dvoje ste odlični. A i sama priča isto nije loša. Sviđa mi se kako ide, a još pusto se bacuju ova dvoje ljubimaca, nazovimo i tako, koji uglavnom služe svoje svrsi u priči, ako ih možda nisam baš spomenula, no možete shvatiti da su oni dio te neke priče. I stvarno tu daju neku dobru dinamiku samom filmu. Sve u svemu, film je stvarno dobar. I ovog puta neću se žaliti na bilo šta drugo, jer tu barem nema onih glupih dosadnih pjesama. Ima jedna pjesma, ali dobro, kratkotrajna je, pa onda ne zamjeram toliko, ima dobre stvari ovaj film. I uglavnom, ništa. Da meni minus peticu, jer budimo realni, ne bih dala više, jer malo bi ovo konkretno samo čitava priča o Matovilki, no eto, mala stvar oko Pepeljuge, smanjuje ocjenu. No nema veze, dalje je bajka super. Preporuka svima. U novi svijet, po neznanog blještavila, al ovdje gore je sve jasnije, jer sto